Kasyat suk mensim balai singi kenti bala khot penlong da keseng khasi seng kemi kalakut no hakan nyong trik yayong ha kalumpung syat hamadan waking jayau ha pedeng gejing ipu iping ha kabalawan bani shim mentah dah du syajar sanspa khat nyong wot kinong syat kenti bercenrang. Ha kani kasyat ka kemen baju penlong shisen shisnem kum gejing ayu ya ublei nong bu nong thau halor ki jingkerku ki ba ulat he sei lawan saki daki hajar mut ki pajba na keleng kentup ya kinong wan jengok kai perthei. Na pedeng kini kisya jar sanspa khat nyongut kino yeshim benta ha kani kasyat sok mensim praspa lai pungut kide kishinrang ban rispa prav nyongut kide kikentai kata nadu ki badang rita hadu ki balasan haringkar kejing sawa keksing bat ketang muri ha kani kasi lawan sakhiru dau menteri rangba kejelau Konrad K Sangma u sembut menteri rangba uba presiden tensong u MP kasyelong u Dr. Ricky AJ Sengkon lembat kiwei ha kani kasyat ka kemen lapen iru ya ki jingdeng siar bat rupa ki balong shibenta ha karyam ka bet jong ki nong syat ha kani kelempung kawak ham kong san ha karyam jong ki kentei ka dei ka jingdeng ya kapan sengat rupa ha ka kri jong ki thei sot ti nala